Pa evo sad možemo jednu osmeračku pjesmu, da sam napjevao deseterca, evo možemo smjerati Oslobođenje Nikšića. Što god poželiš. Hvala. Krvava se borba vodi na sve strane od Nikšića. Davno biše Crnogorci pod Hardošli Mošovića. Bojnom slavom zaneseni oče na grad Prsimice, al bez krvi ne daju imana dotske ljute zlice. Dok topovi turski biju sa krvave čađalice, sva su polja preorali do rijeke Gračanice. Drže kose studeničke sve obalom vode zete, ne bi krila sokolova u grad mogla da ulete. Iz grada se Turci brane, 2 mjeseca nije šala, dokle im je glad i muka u zatvoru dodijala. Morali su grad predati stiješnjeni sa svih strana, pa Miralaj sebi zove Mušovića kapetana i ostale okupio poglavice od Nikšića, pa im čita ultimatum gospodara Petrovića. Zar građani ne vidite da je nama kisme doša? Ovo prije bilo nije od Lazara i Miloša. Muka ih je načerala da zastavu carsku skinu, a bijelu istakoše više u grad da ne ginu. Na predaju izađoše Bek Skenderbeg prvi jaše, a straže mu crnogorske ko junaku počasdaše. Na domaku od šatora Miralaj se s konja skide, pa na milost i nemilost crnogorskom knjazu ide. Na noge ga knjaz Nikola pred šatorska vrata sveta, on predan ga sablju skida i nišane i paleta. Evo sablje gospodare i oružje vojske moje, i grad Nikšić i naselja sve u